يا مساء الفل والجمال عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين وموفقين دايما إن شاء الله. Herzlich willkommen mit Lektion 9. عنوان Lektion 9 يا شباب من كتاب Netzwerk neu A1. عنوانه meine Wohnung. meine Wohnung. meine Wohnung مسكني، شقتي. كلمة Wohnung يعني الشقة أو مسكن. أوكي. وعايز أقول لحضراتكم على حاجة بالمناسبة، يعني لازم نستغل كل حاجة. أي كلمة يا شباب تنتهي بمقطع أونج، بالمناسبة يعني أي كلمة تنتهي بمقطع أونج الارتيكل الأصلي هيكون دي. وفي علامة كمان لما تلاقي هنا إيه، يعني ما لقيت eine keine meine deine seine على طول وانت مغمض الارتيكل دي. جميل. هنروح مباشرة إلى ليكتسيون نوين. أوكي. هنا بيستعرض مؤلف الكتاب محتوى الفونونج، محتوى الشقة. تمام. مثلا der Fernseher، die Spülmaschine غسالة الأطباق، der Stuhl، der Kühlschrank الثلاجة، der Kühlschrank Kühlschrank، die Waschmaschine Waschmaschine Waschmaschine. أوكي. der Tisch ترابيزة، der Sessel der Sessel. خلي بالك أنا عندي أهي Stuhl Sessel Stuhl وزيسل. دير شتول ده الكرسي الذي بلا سندات في الجناب. دير شتول يعني اللي بيكون موجود في الجامعة، ما يكون موجود في المدرسة. أوكي، موجود في المعهد. دير شتول. أما دير زيسل ده الكرسي الفوتيه اللي موجود في البيت أو في المكتب. أوكي، خليني الأول مع الأجهزة المنزلية. أوكي. der Fernseher، die Spülmaschine، der Stuhl، der Kühlschrank، die Waschmaschine، der Tisch، der Sessel. أوكي، تعال كمل معايا. das Sofa، der Teppich، der Schrank، die Lampe، der Herd، das Regal، مكتبة. أوكي، رف. das Regal، der Schreibtisch، المكتب اللي أنت بتذاكر عليه. der Schreibtisch، das Bett، die Kaffeemaschine Kaffeemaschine Kaffeemaschine. أوكي، بعد كده هرجع بيك تاني. مما يتكون الأينه فونونج بقى، الفونونج بتاعنا الشقة بتتكون من إيه بقى؟ بص يا سيد الفاضل، زي ما أنت شايف der Flur طرقة أو ممر. die Toilette، das Bad حمام. das Arbeitszimmer Schlafzimmer Kinderzimmer. أوكي، حجرة مكتب، حجرة أطفال، حجرة نوم. تعال نكمل الشقة. أوكي. die Küche das Wohnzimmer. أوكي. ودير بالكون. أوكي، الفونتسيمر اللي بنحط فيها الزوفة. كلام جميل. يبقى أنا ده كده اتكلمنا عن الجريته، الهاوس جريته يعني أجهزة، دي هاوس جريته. أوكي. ثم محتوى أي شقة مما تتكون أو مما يتكون الفونونج بيتكون من فلور die Toilette، das Bad، das Arbeitszimmer، das Kinderzimmer، das Schlafzimmer. معروف إن كلمة الزimmer الارتيكل الأصلي بتاعها das، وهذه الكلمة مفردها شبه جمعها. زي ما قلنا فيما سبق إن أي كلمة بتنتهي بإر
لا يضاف لها شيء في الجمع سوى إن الارتيكل بيتحول من دير أو داس أو دي إلى دي فقط في الجمع. أوكي، ثم دي كوشة المطبخ والفون تسمر. كلام زي الفل. الليبلينجز أورte الأماكن المفضلة. Wo sind die Leute besonders gern in ihrer Wohnung؟ يعني ايه السؤال ده؟ بيقول لي الناس بتحب تكون فين في شقتها، كل واحد ليه مكان مفضل كده في شقته بيحب يقعد فيه. Wo sind die Leute besonders gern in ihrer Wohnung؟ hören Sie und notieren Sie. اسمع وسجل. يعني مثلا إيفا نويمان جورناليستين صحفية أكيد بتحب تكون في الأربايتسزimmer، يعني بتقعد في حجرة المكتب أوكي عشان تشتغل في الأربايتسزimmer. أوكي، يعني بيترسون ليرر مدرس أكيد بيكون في الأربايتسزimmer. مايكل بارنس ستودنتين طالبة أكيد بتبقى إن إيرا ريتسم تحب تقعد في أوضتها. ليو بابل انفورماتيكا راجل خبير كمبيوترز أو بتاع معلومات، يعني مبرمج مثلا أكيد بيحب يقعد في الأربايتسزimmer. طيب أنا لو سألتك سؤال وقلت لك was ist Ihr Lieblingszimmer؟ ما هي غرفتك المفضلة؟ was machen Sie dort gern؟ إيه هي غرفتك المفضلة وبتحب تعمل إيه؟ Okay, das ist eine Video. Okay. هتقول لي mein Lieblingszimmer ist das Wohnzimmer. Dort sehe ich gerne Fernsehen, بحب اتفرج على التلفزيون. Schaue ich gerne Fußballspiele an und so. Okay. Die Wohnungssuche. البحث عن شقة. Die Wohnungssuche. Carla und Alex suchen eine Wohnung. Carla وأليكس suchen search بيدوروا على شقة. lesen Sie die Nachricht. اقرأ الرسالة. Okay. markieren Sie alle wichtigen Informationen über die Wohnung. وعلم حط خط تحت الحاجات المهمة المتعلقة بالwohnung بالشقة. Hallo, wir möchten endlich zusammen wohnen. أخيرا حابين نسكن مع بعض. Wir suchen eine 3-Zimmer-Wohnung عبارة عن Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer und ein Arbeitszimmer. Ungefähr تقريبا 80 Quadratmeter für maximal 800 Euro und im Zentrum. بمعنى احنا بندور على شقة تتكون من 3 غرف. عبارة عن مطبخ، حمام، غرفة نوم، غرفة معيشة وحجرة مكتب، تقريبا في حدود 80 متر. أكتر حاجة ممكن ندفعها für maximal 800 Euro und im Zentrum يعني الشقة دي تقع zentral، تقع في وسط البلد يعني. gerne mit بالكون، يعني يا حبذا لو كان فيها بلكون أوضة، تيراسة فيها تيراس كمان، برندة حلوة كده. ruhig هادية und hell ومضيئة. ruhig und hell. ruf uns an اتصل بنا. oder schreibt اكتبوا لنا. danke und viele Grüße von Carla und Alex. شكرا وافر التحية من كارلا وأليكس. Carla und Alex hängen auch einen Zettel im Supermarkt auf. علقوا ورقة في السوبر ماركت. ergänzen Sie die Zettel. كملها. Okay, wir suchen eine Wohnung. Okay, بنكمل الفراغات دي كده من الكلام اللي ورد هنا. تمام، الحمد لله رب العالمين، مستوانا بقى كويس دلوقتي. يعني اتسمر يعني خلاص غرفة درايت سيما. الجرöße المساحة 80 كوادراتمتر. ميتي ماكسيمال أكتر حاجة ممكن يدفعوها في الإيجار 800 أورو. الأورت سنترال يعني وسط المدينة. الأمنية إن البلكونة wünsche الأماني والمفرد منها wunsch.
أوكي؟ الwünsche عبارة عن بلكون يكون فيها بالكون und oder eine Terrasse. أوكي؟ Wir freuen uns auf Angebot يسرنا العروض يعني، ودي أرقام التليفونات اللي ممكن الناس تتواصل من خلالها يعني. أوكي؟ كل ده كلام زي الفل. كل ده كلام زي الفل. هنا كارلا und Alex lesen Wohnungsanzeigen. Wohnungsanzeigen. إعلانات الشقق. كلمة Wohnung يعني شقة، وأنزايجه Anzeige يعني إعلان. كلمة Anzeige إعلان، Anzeigen إعلانات. Hören Sie das Gespräch؟ اسمع المحادثة. Über welche Wohnung sprechen Sie؟ عن أي مسكن يتحدثون؟ Ist die Wohnung passend für Sie؟ هل المسكن مناسب لهم؟ Passend. Ist die Wohnung passend für Sie؟ أوكي. Warum؟ يعني هو مناسب ليه؟ وwarum nicht؟ لو مش مناسب، مش مناسب ليه؟ أوكي. Hören Sie das؟ أوكي. اسمع وسجل معاهم هنا أي شقة بيتكلموا عنها. أوكي. لكن الجراماتيك المهم هنا، زي ما احنا قلنا كل جراماتيك هنتعلم منه حاجة. هنتعلم منه قاعدة، هنتعلم منه hören، هنتعلم منه schreiben، هنتعلم منه sprechen. لازم من كل ليكتسيون بنطلع بمعلومة، نطلع منه بحاجة. أوكي. هنا sein plus adjektiv. sein plus adjektiv يعني حوار الصفة يا شباب. موضوع الصفات في الدويتش ده ليلة كبيرة جدا. يعني فرضوا له كده أبواب، لأن الصفة ممكن تجي لك نوميناتيف في حالة الفاعل، في حالة الأكوزاتيف، في حالة الداتيف. أوكي. لكن احنا بناخد زي ما اتعودنا وزي ما اتعودتوا معايا، بنمشي سلمة سلمة، سلمة سلمة آسف، شغيت في شغيت، ستيب باي ستيب زي بيقولوا في الانجليش. لكن احنا في الدويتش بنقول شغيت في شغيت، خطوة بخطوة. لكن الميزة بقى والفكرة ايه؟ ان كل يوم تخطي خطوة. دي نصيحتي ليكم. كل يوم لازم يكون في شيء جديد في حياتك، في كلمات جديدة في حياتك، في هيرن جديد، في شرايبن جديد، في سبريشن جديد. تمام؟ هي دي اهم حاجة. الاستمرارية يا شباب، دي Nachhaltigkeit. دي Nachhaltigkeit الاستمرارية. اوكي. هنبدأ أول سلمة في موضوع الصفات، وهي الصفة إذا جاءت في آخر الجملة. وعشان أوفر على حضرتك وما تعبكش معايا وصدعك، الصفة إذا جاءت في آخر الجملة لا تأخذ نهاية، زي ما هي كده. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني مثلا أنا بقول Die Wohnung ist teuer. الشقة غالية. teuer. لا هتقول تويغاق ولا تويغ ولا تويغس، لا هي تويا بس اهي. دي فونونج، دي فونونج ist nicht billig. الشقة مش رخيصة. دي فونونج ist sehr teuer. الشقة غالية جدا. دي فونونج ist zu teuer. الشقة غالية بشكل لا يطاق. تسو دي كده فاكرين التو بتاعت الانجليش لما تقول تو اكسبنسيف؟ تو اكسبنسيف غاليه جدا، يعني لدرجه مستحيله. لكن هنا بقول لك ايه؟ دي فونونج است تسو تويا. لا خلاص انا مش هقدر ادفع الايجار بتاعها. اوكي. زير توير غاليه جدا بس ممكن. اوكي. لكن نشت بيليش مش رخيصه، الشقه مش رخيصه. القاعده هنا يا شباب ان الصفه اذا جاءت في نهايه الجمله لا تاخذ نهايه. شكرا. عندي هنا حبة صفات حلوين ينفعوا في الوصف. اوكي. ينفعوا في الوصف. يعني مثلا لما تيجي تقول دي فونونج است روهش، هادئ، عكس روهش لاوت. دي فونونج است كلاين، الشقة صغيرة، عكسها جروس، كبيرة. الشقة دي فونونج است هيل، مضيئة، منورة، عكس هيل دونكل، دونكل. اوكي. دي فونونج است تويا، الشقة غالية، عكسها جينستش، مناسب. oder billig، رخيص. اوكي. لكن لما تيجي تقول لي die Wohnung ist nicht zentral، الشقة مش مركزية، مش في وسط البلد،
متطرفة بعيدة. اوكي. او ممكن تقول لي die Wohnung ist zentral في وسط البلد. اوكي. حبة صفات حلوين ينفعوا معاك في وصف حاجات كتير جدا. ruhig عكسها laut، klein عكسها groß، hell عكسها dunkel، teuer عكسها günstig oder billig. اوكي. zentral عكسها nicht zentral. اوكي. ممكن تقول لي بقى Wohnung Nummer 1 الشقة رقم 1 ist zu klein صغيرة جدا und nicht hell صغيرة جدا ومش مضيئة من الداخل يعني. اوكي. Die Wohnung Nummer 2 ist sehr hell مضيئة جدا und sehr groß. اوكي وكبيرة. اوكي aber es ist zu teuer لكنها غالية. اوكي فهمتني؟ ده اللي انا حابب اوصله لك يعني. تعالى كده. دي نوي فونونج خلاص. أليكس وكارلا لقوا شقة خلاص تمام، ربنا كرمهم يعني. فبيقولوا بقى دي نوي فونونج الشقة الجديدة. بص يا كابتن، الصفة هنا جت قبل النومن وبالتالي أخدت نهاية. يبقى ركز معايا كده، ركز حبيبي. احنا قلنا هنا الصفة لما بتيجي في آخر الجملة بتبقى على وضعها، ما بتاخدش أي نهاية. دي فونونج استويا. اوكي. تعالى هنا كده، الصفة هنا جت قبل الاسم وبالتالي بتاخد نهاية الارتيكل. يعني هنا اي او اي دي الصفة خدت اي دي نوي فونونج وهكذا. خلاص احنا مش هنسبق الاحداث، خلي كل حاجة لوقتها. Hören Sie das Gespräch, was kommt wohin؟ يعني ايه هيتحط فين؟ الناس اللي بتسأل يعني ايه was kommt wohin؟ يعني هنحط المكتب السفرة فين؟ هنحط الفونتسيما الكيلشرانك هنحطها فين؟ اللمبة فين؟ الفرنزيهر التلفزيون، الكمبيوتر هنحط الحاجة فين؟ بص يا كابتن، انت شايف هنا معايا ins Schlafzimmer إلى غرفة النوم، ins Wohnzimmer in die Küche، ins Arbeitszimmer in den Flur. باشا حبيبي الغالي، يلا بينا ورقتك وقلمك، امسك الورقة والقلم كده معايا واقعد كده هادي. تمام. أنا عايز أتكلم معاك في قاعدة مهمة جدا، ألا وهي حرف الجر أو الحرف ده إن. تمام. الحرف ده يا شباب في الدويتش بنسميه فيكسل بريبوزيسيون، حرف متغير. يعني ايه متغير؟ يعني في بعض الأحيان يا حبيبي هتلاحظ ان الحرف ده، تمام، الحرف ده ان ده بيعمل اكوزاتيف، بيجيب بعديه مفعول. وفي البعض الآخر هتلاحظ ان الحرف ان برضو بيعمل داتيف، يعني بيجي بعديه مجرور. وكل له حالاته الخاصة. طب يا هير محمد، امتى فوهن هتعمل اكوزاتيف والشكل العام هيبقى بعدها ازاي؟ بص يا حبيبي، انت عندك ادي الدير والداس والدي، دي ادوات التعريف اللي احنا عارفينها وحافظينها. تمام كده؟ حلو. طيب دخل عليهم حرف الحرف إن بمعنى إلى، بمعنى إلى. أوكي جميل. هيحول الدير إلى دين، والدص هيحول مش هتتغير، هتفضل زي ما هي إندس، ولكن سيحدث اختصار. بدل ما نقول إندس هنقول إنس. أوكي. دي كوشة إن دي كوشة. أوكي. بص يا حبيبي، طب امتى يا هير محمد إن هتكون بمعنى إلى؟ إذا سألت عنها بوهن، إلى أين، إلى أين. تمام. وكان في جملتها فعل يدل على حركة، زي verb stellen اللي قدامك اللي هو بمعنى يضع. تمام، اللي هو بمعنى يضع. جميل. فانت دلوقتي هتيجي تقول لي تعالى خد كده يا باشا مثال اهو. كارلا will den Computer in die Küche stellen. Carla will den Computer in die Küche stellen.
كارلا عايزة تحط الكمبيوتر إلى المطبخ أو تحركه إلى المطبخ. جميل. طيب مثلا هنحط مثلا التلاجة أهو. لو بدلنا هقول كارلا فيل den Kühlschrank in den Flur stellen. In den Flur. اوكي. in den Flur. تمام. يبقى تاني حرف الجر ان يأتي بمعنى إلى إذا سألت عنه wohin إلى أين، وكان في الجملة فعل يدل على حركة زي stellen وليجن وأفعال أخرى هنعرفها إن شاء الله حالا. تمام. اهو wohin stellen wir die Bücher. wohin stellen wir die Bücher. إلى أين سنضع الكتب. اوكي. هقول لك wir stellen die Bücher in die Regale لأن رجال أتت هنا جمع. طب لو رجال جت مفرد انت حافظ ان هي الارتكل الاصل بتاعها das رجال. لكن انا لو سألتك سؤال اهو انت بتكتب ورايا طبعا. wohin stellst du das Buch. إلى أين ستضع الكتاب. إلى أين ستضع الكتاب. هترد عليها تقول لي ich stelle das Buch ins Regal. ich stelle das Buch ins Regal. أوكي. كلام جميل جدا. تعالى كده تعالى كده تعالى. ich stelle den Computer ins Wohnzimmer. سأضع الكمبيوتر إلى الليفينج روم إلى غرفة المعيشة. أوكي. تعالى معايا كده عشان أنا مش عايز أطول عليك. Lesen Sie die Einladung. Welche Information fehlen. اقرأ الدعوة. ما هي المعلومة الناقصة. Hallo Freunde. Hallo Freunde. ازيكم يا أصحابي. Das Wochenende kommt. Die Sonne scheint und unsere Wohnung ist fertig. Wir feiern am Samstag in der Hannesstraße 11a. Hoffentlich habt ihr Zeit. Wir freuen uns schon. Carla und Alex. Okay, يلا بينا. hören Sie das Gespräch, اسمع المحادثة und notieren Sie وسجل المعلومات الناقصة. أهم شيء بقى هنا بعد الجراماتيك اللي موجود في ليكسيون 9 إزاي تكتب eine Einladung. تمام؟ إزاي تكتب دعوة وإزاي تعبر عن قبولك لدعوة أو رفضك لدعوة. هنا بيقول لك Sie können kommen هتقدر تيجي. هنا بيقول لك Sie können nicht kommen. Das ist eine Zusage قبول وده بيعبر عن حاجة اسمها Absage. يبقى Zusage قبول دعوة وهنا Absage رفض دعوة. في كل الأحوال هنا حلوة قوي الشغايبن ده يا جماعة ممتاز جدا جدا. ينفعك في الA1 ينفعك في امتحان الA2. الشغايبن ده جميل جدا. تمام. أولا بتبدأ الاس ام اس او الايميل اللي بتكتبه لصديق او زميل. اوكي. ليبه كارلا ليبه اليكس. نتعلم من ده ايه؟ ان لو بتكتب لبنت هتكتب ليبه. لو بتكتب لولد هتكتب ليبر اليكس. اوكي. وهنا في بعد الاسم في كوما وفي كل الاحوال في كوما هنا. وبتبدا اول كلمة في الأينلادونج في الدعوة بتاعتك أو في الشغايبن بتاعك بشكل عام بحرف الأول بيبقى كلاين. باست أوف انتبهوا خلي بالكوا الحرف الأول بيكون كلاين بعد الكوما كلاين. أوكي. هتبدأ تقول له vielen Dank für شكرا على أو danke für die Einladung شكرا على الدعوة. اوكي. ممكن تبدأ بدي او بدي. beide sind egal كلاهما سواء. vielen Dank für die Einladung. danke für Ihre Einladung. شكرا على او شكرا لدعوة حضرتك. اوكي. وتبدأ التهنئة Glückwunsch
أرق الأمنيات. Ich komme sehr gerne. Ich freue mich auf die Feier. Ich freue mich auf die Feier. يسرني الاحتفال. يسعدني يشرفني. Ich freue mich auf die Feier. Ich freue mich schon auf Samstag. يسرني أسعد بيوم السبت und komme sehr gern. ده تعبير عن قبولك الدعوة. Okay. Kann ich etwas mitbringen? ممكن أحضر شيئا معي. Kann ich etwas mitbringen? Ich bringe أو على طول ich bringe einen Kuchen. سأحضر كيك أو einen Salat mit أو هجيب سلطات معايا. أوكي. كان هنا بتستأذن. Kann meine Freundin أو mein Freund mitkommen? Kann meine Freundin أو mein Freund mitkommen؟ ده في حالة إيه؟ قبولك الدعوة. في كل الأحوال بنكتب يا viele Grüße أو liebe Grüße. طب في حالة رفضك للدعوة هتقول ich kann leider nicht kommen. للأسف مش هقدر أجي. أو es tut mir leid. Es tut mir leid. يؤسفني aber ich kann nicht kommen. للأسف مش هقدر أجي. أوكي. يعني أنت في البداية هتقول vielen Dank für die Einladung. شكرا على الدعوة. aber ich kann leider nicht kommen. للأسف مش هقدر أجي. ich habe leider keine Zeit. للأسف ما عنديش وقت. أوكي. إذن تاني علشان ما ينفعش تكتب كل جمل الاعتذار لأن كلهم معناهم واحد. يكفيني جملة واحدة منهم. تمام. في الأول هنقول vielen Dank für die Einladung أو danke für die Einladung aber leider kann ich nicht kommen. Okay, مش هقدر أجي. ich habe leider keine Zeit أو ich muss. السبب بقى ليه مش هتروح. ich muss am Samstag arbeiten. ich habe am Samstag eine Verabredung. عندي ميعاد. Verabredung. Ich gehe am Samstagabend zur Arbeit, zur Geburtstagsparty. Ich gehe am Samstagabend zum Artist. أي عذر مقنع. ثم hoffentlich sehen wir uns bald. ثم تقترح حاجة تانية لأنه هيطلب منك. hoffentlich من المأمول sehen wir uns bald أن نلتقي قريبا. viel Spaß. enjoy. viele liebe Grüße وهكذا. إذن ده أنا من وجهة نظري أهم شيء اتعلمناه في ليكتسيون نوين إزاي تعبر عن قبولك لدعوة أو إزاي تعبر عن رفضك لدعوة. ده شغايب محترم جدا 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 جدا. أوكي. alles fertig. alles fertig يعني كله تمام. alles fertig. alles fertig. كله تمام. كله جاهز. دي Einweihungsfeier. دي Einweihungsfeier حفل افتتاح. يعني مش حفل افتتاح يعني محل أو حاجة. لا 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 لا. دول مثلا ناس جابوا شقة جديدة جهزوها شطبوها فينش يعني. alles fertig يعني كله تمام. ثم بيعزموا أصحابهم بقى للاحتفال. بالشقة الجديدة وما إلى ذلك يعني عشان برضو ما ضيعش وقتكم. أوكي. هنا بقى هنروح لحاجة تانية مهمة جدا. بص يا شباب. أنا قلت لك من شوية ورقتك وقلمك تاني لو سمحت. احنا لما اتكلمنا من شوية قلت لك إن هيكون معناها إلى هناك وبتعمل أكوزاتيف. إن بمعنى في هتعمل داتيف. أوكي. هتعمل داتيف مجرور. تمام. طبعا كل حاجة لها شروطها. يعني لما هتعمل أكوزاتيف لها شروط ولما هتعمل داتيف لها شروط. طيب تعالى كده. بصراحة يعني أنا مش قادر أخبي عليك أكتر من كده. أنا عايز أقول لك إن التسعة دول بيعملوا نفس العمل. من الآخر كده ال9 حروف دول بنسميهم فيكسل بريبوزيسيون. حروف
متغيرة. Wechselpräpositionen. تمام؟ كل حرف ليه استخدام. an بمعنى على من الجانب، auf على سطح الشيء وفي تلامس أهو، hinter خلف، in في داخل الشيء، neben بجانب وفي مساحة كويسة اهي، neben بجانب، über على أو فوق دون تلامس، اوكي، unter تحت، vor أمام، zwischen between بين. يا شباب الحروف دي بنسميها Wechselpräpositionen، يعني حروف متغيرة، يعني بتعمل أكوزاتيف وداتيف. إذا دلت على حركة تديني أكوزاتيف، وإذا دلت على ثبات أو سكون تعمل داتيف. بص يا سيد الفاضل، إذا كان السؤال عنها بفو أين، تمام، ووجد في الجملة فعل يدل على ثبات زي stehen وliegen وhängen وsitzen، اوكي، وverb sein، هتعمل داتيف. وكلنا عارفين ان ادوات المعرفة في حالة الداتيف الدير تبقى ديم، الداس تتحول لديم، الدي المؤنث تبقى دير، ودي الجمع تبقى دن زائد ان في نهاية الكلمة. هقول تاني، الدير والداس في الداتيف ديم، دي المؤنث دير، ودي الجمع دين زائد ان في نهاية الكلمة. اوكي، اسمع معايا كده اهو، ركز. wo steht او wo ist der Schrank؟ اين يوجد؟ steht يعني يوجد، وist يعني يكون. wo steht der Schrank؟ اين الدولاب؟ im Flur في الممر، im Bad في الحمام، in der Küche في المطبخ. طب تعالى كده، wo sind die Bücher؟ أين الكتب؟ wo sind die Bücher؟ أين الكتب؟ أكيد الكتب على الرفوف، in den Regalen، in der Regalen. أوكي شباب، كلامي واضح؟ إذا أنا عندي الحروف في الدويتش أنواع. الحروف في الدويتش أنواع، حروف تعمل داتيف بس، حروف أكوزاتيف بس، حروف فيكسل متغيرة، وها هي الحروف المتغيرة. تمام؟ ثم فيديو. أوكي، بعد كده hören Sie das Gespräch. احنا قلنا في كل ليكتسيون هنتعلم منه يا إما شرايبن أو جراماتيك أو بنعلل hören بتاعنا، بنتدرب hören يا شباب، بنتدرب hören. hören Sie das Gespräch. Wer sagt was؟ هو عايز يقول لك هنا اسمع المحادثة اللي هتدور. مين بيتكلم في الحالة دي؟ كارلا ولا فينيسا؟ اوكي، مين اللي هيقول das Wohnzimmer ist ja super؟ اوكي، الليفينج روم ممتازه، مين اللي بتقول؟ كارلا ولا فينيسا؟ اوكي، بنعمل اكس قدام الشخص اللي بيتكلم. اوكي، انا ما فهمتش من اول مره، كرر تاني واسمع تاني. طب تعالى نشوف النصيحه اللي هنا بيقول ايه. جود gesagt، من الجيد ان تقول Begeisterung ausdrücken، التعبير عن الإعجاب، الشغف. Begeisterung ausdrücken، التعبير عن الإعجاب بالشيء. Das ist ganz toll، هذا رائع، حقا رائع. Ich finde das echt super، فعلا ممتاز. Das finde ich wirklich schön، ده تعبير عن رأي. الجمل تتحفظ زي ما هي، بتدي معنى بوزيتيف، معنى إيجابي. Das finde ich wirklich schön. Das sieht total gut aus. Das sieht total gut aus. هذا يبدو رائع حقا. أوكي، gut gesagt، من الجيد أن تقول لما أنت حد بيقولك Wie findest du das Sofa؟ Wie findest du die Wohnung؟ إيه رأيك في الكنبة؟ إيه رأيك في الشقة؟ إيه رأيك في كذا؟ إيه رأيك في كذا؟ Okay, تعبر تقول das ist ganz toll. Ich finde das echt super. Das finde ich wirklich schön. Das sieht total gut aus. Okay, ثم ننتقل بعد كده يا شباب إلى langes E oder kurzes E. هنا gemütlich.
هنقولها gemütlich. اوكي. mehr. hell. sehr. typisch. Regal. Idee. neben. steht. reden. Zentrum. bett. اوكي. فونيتك حلو، بيمرنك. الفكره هنا انك تسمع وتقول ورا الفويس اللي بتسمعه. gemütlich. gemütlich. mehr. hell. sehr. typisch. Regal. Idee. neben. steht. reden. Zentrum. bett. okay. Oder spricht man immer lang oder immer kurz oder lang und kurz. okay. زي Idee, gute Idee. okay. allein spricht man allein. okay. allein يعني لوحدها spricht man هننطقها immer lang ولا immer kurz ولا lang und kurz. okay. hören Sie und sprich nach. اسمع وردد. okay. اسمع وردد. Der Student wohnt in einem Appartement mit Zentrum. Der Student wohnt in einem Appartement mit Zentrum. Der Herd steht neben dem Regal. شفت بقى شفت البوتاجاز يوجد جنب الرف. okay. اهو. Der Herd steht neben dem Regal. Der Sessel ist gemütlich. الكرسي الفوتيه مريح. steht vor dem Fenster. هو موجود قدام الشباك. بص شايف steht هو موجود يعني ثابت، لذلك فور هنا أثرت داتيف وحولت الارتيكل بتاع فينستر اللي هو داس فينستر إلى ديم، وهكذا. يلا بينا على الألوان. فاربن يعني الألوان. فاربن. sehen Sie die Möbel und die Geräte an، اتفرج على الأجهزة والأدوات المنزلية، verbinden Sie mit den Farben واربطها بالألوان. أوكي. اللي يهمنا إن أنا هنا أتعلم الألوان. schwarz. أوكي. أسود. braun. grau. rot. أحمر. أوكي. orange. برتقاني. gelb. أصفر. blau. أزرق. grün. ليلى. بنفسجي. weiß. أبيض. يبقى نقول تاني كده. schwarz. braun. grau. rot. orange. gelb. blau. grün. lila. weiß. schwarz. braun. grau. rot. orange. gelb. blau. grün. lila. weiß. أبيض. اوكي. الالوان في الوقت لا. شكرا. كل ده كلام زي الفل. hören Sie die Bewohner. اسمع السكان. Bewohner يعني ساكن أو نسمة. Bewohner. hören Sie die Bewohner. machen Sie Notizen واعمل ملاحظات zu den Wohnungen und Häusern إلى الشقق والبيوت. was sind die Vorteile. ما هي المزايا. was sind die Vorteile. okay. die Wohnung im Hochhaus. الشقة إذا كانت في بيت عالي. das ist gut ولا das ist nicht gut. okay. وما إلى ذلك. die Luft. das Loft. das Reihenhaus. Altbauwohnung. مسكن قديم وما إلى ذلك. كل ده كلام زي الفل. هنا كل واحد بيتكلم عن تجربته وكلام زي الفل. كل ده محتوى شقة أو وصف للشقة. Das ist ein Video. Ich habe eine Idee. أنا عندي فكرة. Was machen Anna und ihre Freundin. sehen Sie شوف الفيديو رقم 22. وصف ذلك und beschreiben Sie. وصف ذلك. أوكي. خلاص أنا مش عايز أطول عليك أكتر من كده في الليكتسيون.
أول حاجة بقى هنا في ده sprechen طبعًا، علشان أنت في الA1 ممكن يجيب لك صورة ويقول لك beschreiben Sie das Foto أو beschreiben Sie die Wohnung. هتقول لي die Wohnung ist ruhig، المسكن هادئ. Sie liegt im Zentrum، يعني الشقة تقع في وسط المدينة، أو sie liegt zentral، هي مركزية، أوكي؟ أو die Wohnung ist zu teuer، aber die Wohnung ist laut، oder die Wohnung ist klein. يعني أنت هتبدأ تتكلم تقول das ist eine Wohnung، أو die Wohnung ist ruhig، المسكن هادئ. Sie liegt im Zentrum oder sie liegt zentral, okay, aber die Wohnung ist zu teuer, aber die Wohnung ist zu laut, aber oder die Wohnung ist zu klein. Okay, die Wohnung ist sehr hell، مضيء جدا، أو die Wohnung ist nicht groß. تمام؟ eine Einladung beantworten، الرد على دعوة، أو إجابة الدعوة. إحنا قلت لك أنا أثناء شرح الليكسيون إحنا عندنا نوعين من الردود، رد بوزيتيف ورد نيجاتيف، أو نوع هيحصل فيه تسوزاجة قبول للدعوة، هيبقى الشق ده، ونوع هيحصل فيه أبزاجة رفض للدعوة، هنستخدم فيه هذا الجانب. أوكي، gefallen oder missfallen ausdrücken، التعبير عن الإعجاب أو عدم الإعجاب. التعبير gefallen إعجاب، missfallen عدم إعجاب. أهو الجمل واضحة وصريحة. Das Wohnzimmer ist ja super. Die Lampe ist doch toll. Sie ist nicht langweilig، يعني مش مملة. Die Terrasse ist wirklich super. الفرندا جميلة. Da ich finde die Wohnung echt gemütlich. Echt gemütlich. Das ist total schön. missfallen عدم الإعجاب. Der Tisch ist nicht sehr schön. الترابيزة مش جميلة. ich finde die Lampe hässlich. أنا شايف إن اللمبة شكلها سيء. hässlich قبيح، سيء. hässlich عكس schön. okay. Ich mag ihn أو es أو sie nicht besonders. أنا مش حابب الشيء ده. ich finde die Wohnung zu klein. أنا شايف الشقة دي صغيرة جدا، أو دوشة laut، أو teuer غالية. الجراماتيك اللي تعرضنا له هنا يا شباب، الجراماتيك اللي تعرضنا له هنا كان عبارة عن أول جزئية الصفة إذا جاءت في آخر الجملة لا تأخذ نهاية، تمام؟ وبعد كده اتكلمنا عن الفيكسل بريبوزيتسيونن أو الحروف المتغيرة. قلنا بتعمل أكوزاتيف بشروط وبتعمل داتيف بشروط. أكوزاتيف في حالة إذا دلت على حركة وانتقال من مكان إلى مكان. داتيف إذا دلت على ثبات وسكون وعدم الحركة، هتأثر الشكل اللي حضرتك شايفه قدامك. الكلام ده مش بينطبق على البريبوزيتسيون إن فقط، لا، بينطبق على المجموعة الجميلة دي كمان. أوكي، ممكن يكون الكتاب لم الدور شوية إنه ما استعرضش الفيربن اللي بتعمل أكوزاتيف والفيربن اللي بتعمل داتيف. بص يا سيدي الفاضل، الفيربن اللي تأثر أكوزاتيف قلت لك ليجن وشتلن وزيتسن بالإي وهينجن وكومن تديني أكوزاتيف. أما الفيربن زي ليجن وزيتسن بالآي وهينجن وفيرب زاين وشتيهن تؤثر داتيف. اوكي، vielen lieben Dank. اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح ليكسيون 9، واشوفكم على الف خير ان شاء الله في ليكسيون 10 باذن الله.